Ngino kunate akariba kumantu bayadoro wandine yanjane bachumiretie na muturo nikiraba kuwa kumagabana kairo mwangaza iwe kamuchimanyo kenine kema ili tatu na njuri yakie ariora ware mzio wagatene ni bedritine ni bakara kia mantu ya ruwe na kuwa kametingi chidire kibuda kuwa kenda kuramira ndwe na bedrit bakiwa nende kuma kaita kaun ndwe chanteri chambete kudu konto akariba bakuromba mzio mwendali nedire nende akiwa rondoni na kenda kinyabomba kureka kuthangia karingi kumania na thina iyarui ni akariba kumanto bei ya dhuru wa dini anziagi shionekia ubunge kia Igembe Central baraba sumireti otarira thina cia ndoire ire intereu bakiwa kuma gavana wa Meru Kawira Mwangaza kiumia kithuru aiweka mucemanio kianene kia mairi 3 na njuri yawe ni bagwire ndoiji ni bati utariro kamitenge na kuma riu baruaniro ciambiririe kuitangwa mathaa ya utuku na muno bakiorotela kiaraura wa MC wa mbere Isaya Kanyaru na waziri wa Roy Jack Muthamia baraba kuwa ni boba utonye siasa na uchochea kari kuthukangia ndoiji rero ni katuthurirwo ntuntukura Kawira yene na mucemanio kianine arua rwero angaruta rero kamitenge aranengera muntu wa chindwe ni mwenda anu wanenge ono werwe akatara kamitenge ningwa ndaria ndauri kinyana ndi mwana incho ya wana mbomba kweta ngatara kundigenge keke ya kukundana roe na mwenda aikundana cia na batu kuma mwenda aukumire tutathetra roe kinyana tugumana kana tuaro kuhora uzaro kinyana tugumwe tutora kunywa na kinyare kurarete roe rutatu chumbura mwenda ari kututatu chumbura buru kinyare ica ari ntuku twatheta ntukwira ngavana ari na mucemanio kianine irio ndu ici ararire kunangwa tuko no ntukwiwa betere baramwira kwithine rweria kuno tethine rweria ku na bare kwariri bagwa thine rweri ku kuma rwiro rweru ambiri kunangwa tuko so ndaromba antu ibaya neshima na mheshimiwa Mwendali nwe nawe shima nonto Kawira nwe nabati kura cia Mwendali thatikathora kwi kamiti tari kana uti kamiti tari nonto mheshimiwa no abati kuruta onda akawa kamiti taro kaya taro nonto nwe mwene njia msie to no mwe tuice niwe Mwendali bo bange bonthe bakwa kabuthi kamiti cia rui tegumina bo tuma nonto gakolwele muthami okuwa akabangura kamiti yonthe agatara kamiti ingi muthami kwa kinari muthami na menye mantu anari mbere nonto mantu anjia atemenya ni araba kuromba MC wa Mwendali aye wagitio nonto niwe MC uritene na kingi ni wo bati kurwa kamitira ibatiri kuromera ndoiji Isaya na mheshimiwa wangu wetene asiyakubali kushindwa si msindani mwanda ikuto nyaroi lakini kuma ntukura msema niyo yere meri 3 waita pointi janjia kunangwa cionthe na cia nangro to ngososo kwa mheshimiwa barabara kianine na wethura nawe nuo cindirwe gatera 2027 yekinye oye bungangane na Mwendali kianine iba moe sima nonto nikorera ne arare ninge no kabanganganete na ndoi to mwana kuna twaeria shima atongeria babongo obarabongo bacindirwe mheshimiwa Mwendali baririe matamshi ya ukera yatiguwiria mwananchi wengwa na nikio ntuko na bainsetre kenda ete tutena ndoi ndoi na thina mwananchi wengwa ariona kunyurubwa ya uwe mutongeria uria wikira uchochea still mheshimiwa Mwendali no oritene no deputy speaker for the 5 years yetu together tweno mwaka 2027 endo gakwenda buchoka kintanguruthano ekura renge eta pole 2027 ireo Kirimi Kanyaru ndimwira atiri onto nasindiro imwenda etere raundi wenge babashindane etumi bakromba kuronta nguo banjuri ncheke kaurobe sao utonyero ntubo na kinya kuruma baraba kwenyangia ndoiji man tuko siondera gerero kaunangwa renge twende tutokwanira tukwenda kinya korokoro urwa banjuri agero ndo wata pointire rako kabilo no nero ntugo mucemano reganine oke agi nge thero thia tene no yonga no nero ntugo ende ntubo atumura ni Isaya abamenye ntugo cio ni ntale na koro banjuri twe baromba bacoki nya barumane ruru kenda ntubo bethwa bakimenya tigaro roro mwananchi kwenda kuwa kinya koro banjuri be barurumberenge barume muntora okweya kaunanga rero tuko nonto bwandwa ciake siasa na batu ndo toke ciake siasa tutosienda rwe na rwetu na kwa thabo cindana na muntu ubati wete 2027 bwa sema ni kianinde wambucinda ukaya ruwa akundani roe kwa akundani okwanda kwa asuna bawe ndo suna ke reportera Wero TV tureni antubeia wadini anzia kishionekia ubunge kia Igembe Central Bito Marion Karugi wa Kenywa.